Isudan papagayam nga intay rugi nga ibasa daytoy LAGIP tinapalabas. Ti LAGIP tinapalabas ni pagayam ti Emil iti Badok. Babayan ti panang isurat ni amante pagaragan iti mabusag Badok Ilocos Norte. Sanggudahin nga ti surat. Dear Manong Nemy, apay nga ta Manong Nemy nga darigiti tao nga sanda nga maawat ti panakapaay da. San gadi nga ti panakapaay ket paset ti biyag darigiti bagbalegi at damat ti mapaay. Kas paset ti biyag at dagragsak at damat aglidan. Ket kas ti Manong Nemy nga nakrugyan daytoy nga pakasalita ti LAGIP tinapalabas ko. Da kami idi kini Ansel Manong Nemy tinapinget nga nangarem kini Lady Beth uwan Manong. Ni Ansel ket nabaknang da talakkel ti balay da nalawa ti dagada. Idinto ta siyak Manong Nemy. Gagangay laeng ti biyag mi ta makitaltalon kami. Ngem ti pagpindasan na Manong Nemy ket nagagatak. Ken kangrunan ti amin. Nasinaw ken napudno ti panagayat ko. Idinto ni Ansel Manong Nemy ket isut agden tinamag nga luko-luko malalaki iti lugar mi. Nga siguro Manong Nemy tinangibasaran ni Lady Beth di desisyon na nga siyak tinayat na. Siyak Manong Nemy tinaklon na ngem kastaon iti sakit tinakem ni Ansel. Ket nangibati iti pangta. Emil. Ansel. Uri no sigat inaklon ni Lady Beth. Saan ka mang naman nama pare? Kaputara bidig to ti amin na pamuspusan. Uri no asawam to ni Suna. Sa anak to palang sumardeng. Manong Nemy nagsidukir tiriknak. Inidayta nga pangta ni Ansel. Pare, awatem ko anti kinapudno. Saan nga may mesa di babae dito lubong? Imawan ti kalikagumak saan ko nga matungpal. Amom deta? Ha! Siyak ti malalaki dito ka lugar. Anyaman na kayat ko di sumatungpal. No anyaman ti ramid ag kataramid ko. So nga, bantayam laengen ni Lady Beth mo. Tano, saan mo mabantayan? Manong Nemy sang kuunay ngayon kaskaso dayta nga pangta ni Ansel. Imbilang kulaeng Manong Nemy nga gapulaeng ti sakit tinakam na. Uwan. Nasakit laeng tinakam na gabotay sut na paay. Itala siguro na paay. Hamat aming nga tao ket agbalegi. Gaboy iti dayto nga pangta Manong Nemy nga Ansel dinagdag kunti amin tapno makapagkalay sa kamin kini Lady Beth. Imbaga kang kuwanda dayta kati manugot. Napanggam nga rod na kay asawa Manong Nemy nang asawa ko nakuma. Kat natulag ti amin. Aging nga na ikadengan ti kaaldawan ti kalay sami kini Lady Beth. Idudumtengan dayta Manong Nemy nagsidukarat. Idita. Pasaray, lumabas-labas nga nakakutse Manong Nemy ni Ansel iti sangot ti simbaan. Nadlaw ni tatang Manong Nemy di ba nagdandanan ko. Ngayat mabas pasama kang ka Emil. Kaya nakasapsapa ba lang na eh. Madamdama siguro nung tengen na Lady Beth agraman ka nagiti abalayan kan partido ta. Gagangay nga datayo nga lalakyan di umuna dito simbaan nga mangururay ti babayan uno baba mangururay ti bride ang unada. Tatang hala. Excited ka. Kaya pata na ito nga aldaw kat may sagad ka nagaragsagan nga aldaw nga paset ti biyag mo. Ti panagkalaysayon ka ni Lady Beth. Ay sasapo ya. Ibagbagada nga talaga nga naswerte ka. Kapot na pintas, nagagat, nasingpet ni Lady Beth. Sa dapat sumurasarunong ading na.
Nalaplapsat man eh. At nagana na ipag mo. Nga dyan ni Lady Beth. Rosalie tatang. Yung amin Ansel eh. Nangipang ta. Diyan nga Ansel. Po na yun. Laglaglaw na yun. Ani, Lady Beth no. Diyan nga Ansel di kayat na. At ay mayat ka na yun nga lalaki. Bak ng mga peso. Loko-loko. Laglaglaw na yun ti babae. Nga mayat kan ko ana. Mangipang pang tatatang eh. So nga, madandanagan no manin lumabas ti jeep da. Naka-jeep. Nakakutse. Naka di bodyguard na. Ay, patpatse. Pakitang tao lang na ita. Kasi nun no, atipaan na ti kalay sa amin kini Lady Beth. Ay, itian niya nga rason. Alaman, mangriribok. Agputok-putok unag ti simbahan. Di mabuwak ti tatao. Saan nga tabat marami na tanak. Ikat ne. Abetang, nagigyayan. Sumuga na yun, tayo kutse, ti bride, nay. Ala, sabi ko mga hartang, tawan di dakas nga mapasama kinila ito nga daw, nga pa nagkalay sa amin. Kanili, Lady Beth, ngagit, nabu, nadyan eh. Di mo sahagan ni Sinajay. Nakalaplapsat pa na dyan nga. Kabsat na. Nga iso ti maid of honor ni Rosalie. Balasang matan. Wala tang, balasang yan. Hindi ko may isot arman ni Ansel. May susapo. Hala. Agsaga na kayo kadwa. Adan ti bride. Katmanan nama. Mangrugin doon ti seremonya. Nangrugi nga rudan Manong Nemy ti seremonya kat naikadan. Hindi pa nagdandanan ko. Nangruna Manong Nemy, idi agmartsan, dagiti naganak, ken ni Lady Beth. Agaduha na, ti babae, kaduhada ti babae ng patpateng ko. Adakamat kadatatang ganina nga agururay, ti katengaan, ti ale, ti simbaan. Tapno iyawat dan, ti anak da, ken awatek tumaten ni Lady Beth. Tapno agmartsa kami Manong Nemy, nga mapan nagparintuming iti sangwanan tinadaig nga altar. Tapno dito kayo mga kinari, itirigad kan namay, anilaing patay ti mabali na mamagsina kada kami, till death do us part. Awan nga ron tinakaati pa iti dayta nga seremonya Manong Nemy aging nga declaring ni Father nga baling ko kanon nga agkan tinupya tanalpasen ti kalaysa. Inagkak nga ron dagiti narumpi nga bibig ni Lady Beth. Dimteng ti pictorial Manong Nemy. Aging nga nagpinirma kami iti marriage contract. Iti reception Manong Nemy ti sango ti balay. Nakaadado nga tao Manong. Iyaw-awak lang Manong Nemy no adda mangriribok. Ngamit iti nga gundaway. Sa dino nga taitan ti ayan ni Ansel kanang iti barkada na. Ngay tayo kat lumabas-labas dati sangot ti simbahan. Saan damat nga labas-labas ita, iti pakaangayan ti punsyon. Wano inawat nga tan ni Ansel ti talaga nga panakapaay na. Gabot ta sa alin nga nati pa, iti panag-asawa min ka ni Lady Beth. Dimteng ti rabi Manong Nemy daytoyen ti kapipintasan kaimimnasan nga paset ti kalaysa. Takunada nga playing the organ. Playing the organ Manong Nemy. Dati unek ti siled ko Manong Nemy nagmaris rusas. Idi talo ka isa kon ti pakabuklan ni Lady Beth. Wow. Ore nagsagawisyo ti riknak Manong. No awan ti arwaten na ket tilaeng nabiyag kimampuso nga rupa na iti makitkitak. Dagiti nabiyag nga matana, natundiris nga agung na narumpi abibig na. Detenged na kentipuon ti barokong na. Ibiti na itagundaway Manong Nemy na mampay nakaidep ti silaw ti unek ti siled nga magaranaar na sumrek ti silaw manikpo di ti puste. Street light Manong Nemy nga sumarut iti gunsa nga sarming. Kan makitak Manong Nemy ti pakabuklan ni Lady Beth.
Oen Manong Nemy arig na aldaw ken rabi mamsag karigiti asok ka na ring eng dayta nga sila. Na dapat digiti kundaway Manong Nemy nga sumurot ni Lady Beth iti taltalon ken no adda kundaway mi iti napintas nga pwesto iti abong-abong mawagwag Manong. Aging ka Manong Nemy nga idi baga ni Lady Beth ngagdadagsenen. Wow! Dagos at danton anak mi iti asawak Manong Nemy. Kasta una nga rod tiragsak mi Manong Nemy nga agasawa iti taddan at da nagpitpitik iti saklot ni Lady Beth nga asawak. Naggagagatak nga rod Manong Nemy iti kataltalunan. Aging ka nga dimtengen tinururay mi nga gundaway iti panangipas ngayen Manong Nemy iti asawak tinagbalin nga umuna nga bunga tayan nayat mi. Babae ti anak ta, mahal. Babae? Sorry ha. Abek, so sorry ka. Di ba kahit mo ko mga umunang anak takit lalaki? Okay lang. Kay babae, kay lalaki, kay bakla, kay tomboy. Ay, sukamot. Ape ko mga tomboy mo na bakla. Ano ka ti kahit mo nanganagan na? May sa iso na nga mutya. Mutya? When ni baby mutya. When Manong Nemy adadamanen nga inspirado wak. Iti ba nagtrabaho iti talon? When kasalasan na ka mabanog. Tano sumang peta kon manipod iti taltalon dagos Manong Nemy nga nakitaan ni baby mutya. Oh, tiyan ako. Emil, inga pa sukat. Sige, nagbabawak labit, kalpasan na, di gusak. Tao ba ito ni, baby mo siya, anak ko. Maragragsakan na oray tatatangin nanan kasama tayong kaniading ko nga Rosalie. Yung baga daad ni Rosalie nga kaduwak nga mga iwan gani mo siya. Eh, ito no, adan makabulan ha? Pabunyagan tanto. Nasapa pa lang. Doon ka ano nga rod, yun doon umuna nga birthday na. Mabalin mo yun tuno, mabalin manin. Nga mabalin manin nga niya. Mabalin manin nga agadi. Dano adan ton ading na, pabunyagan tan. Mabalin sa manin, nasuloko ka urayam di talo nga bulan. Hindi sampay lang nga makalaba, Manong Nemy ni Lady Beth. Ni ipagko Manong Nemy nga Rosalie iti mapanaglablaba kaduwa na ti katugangak nga babae nga panday dya karayan. Talalisto kinadaldalus Manong Nemy ti aglaba dya karayan. Ti aglibag agbugsaw ka nga ron ti agayayos nga danom sa kaagbilag iti kabatuan na po nagmayan. Oen Manong Nemy nakaragragsak kami. Katkaslawan dumteng nga didigraken alawig iti biyag mi Manong Nemy. Iti mabalinan Manong Nemy nga aglaba ti asawak kadigiti mureng mi takayat namit umaliwak sayan Manong Nemy tinagmayat ngamin ti mapanaguper iti karayan. Kadkaduwa Manong. Oo, apeng naskan pa lang kadkaduwa nak. Kada dumat iti madanon ko mapanaglaba. Mabutengak eh. Anak ka batang mo ko ha? Hindi posible nga ipatungpal ni Ansel di Pangtana. Mahal. No talaga nga kaya na nga ipatungpal ti Pangtana. Idi ko mapailaan. Itakid din tadan anak ta. Awanan. Inawat na ti panakapain na. Awan sabi ka dito yan. Anong awan? Awan nabayag mo nga awan ti damag nga nanggulo isuna. So nga awan isuna dito eh. So, pagtanakam. Sige, basta bantayan ka. Tayo doon makalama ka. Sunto pala papangkudyay taltalon. Ngimiti may isang aldaw Manong Nemy nasken nga masa pa ka ang taltalon. Ado dagiti nasken nga iring Pasko. Ket kunak Manong Nemy kaniya. Iti asawak nga saan nga mapanaglablaba.
Ngami di ta sumang petak dito balay Manong Nemy katag matuunan sa pulik ti asawa. Nanang, ay bagta dimtengkan. Ay na Diyos ko ay tapay. Napanan ni Lady Beth. Kadaging ganat taka oras kasamot pang simang pet kat napan naglaba. Ano ya? Abi nga pinalubusan nyo. Kat nagpilit. Kat ni Rosalie ngamin. Ada importante nga napanan na. Katsyak tinangaywan kinimot siya. Maunag ko man itatang mo nga mapan sa pulin. Matuntunan sa diya karaya na nga madamat importante nga napanan na. Gusto nga, inururay ka nga si Magpet. Diyos ko, alalala, kutikan. Ingkakadalunan siya asawam sa diya karayan. Na mga dadan nadagas ka na pasamak kang kuwana. Nagdardarasag nga rod Manong Nemy nga napan ni Karayan ngam awan tinadanon ko nga tao Manong Nemy. Kat sa tinutayan di asawak pinukawak. Lady Beth! Lady Beth! Sa tinutayan mo! Lady Beth! Nagparik na kanyak Manong Nemy tinapos ko la kalidaan kat dituhin nga nakita ti asawag nga lamo-lamo nga saanin nga mga agis natayin ti asawa. Manong Nemy nagtignok tila dingit ken pungtut iti dayta nga natatngak ken na matangat. Manong Nemy narakop ko ti asawak nga saanen nga mga angis nga lamo-lamo. Lady Beth! Lady Beth! Lady Beth! Alod lang mamuk idin nga rin namasda ti asawa. Ayun nga ulpit ti akin arami ti tihamin. Nakaulpit. Hindi kasi tulangin nga lang nga ti asawak Manong Nemy nga lamo-lamo nga madlaw mo na ta nakadado ti limitam nga paset ti bagina. Ti hayop. O at sa baling aking basol ito na ito no saan nga ni Ansel. Ni Ansel! Ito lang hindi nga Ansel tilang harami ito na ito yung kapatasot at napangtana. Kunak mo lang no naawat nan tikipan na kapain lang yung samin kayam. Bayad ka Ansel. Kimatlaing ti di mabalay. Noon niya ti inutang mo. Sumit lang ti pagbayad mo. Papatayin ka mo, Ansel. Papatayin ka. Nadagtigas na nga sitwasyon Manong Nemy. Idi daw mas asideg nga nakabaklay ti kuribot. Ni Lolo Manolito. Ay, Emil, sabay. Ay, sa. Ano na masabak niya? Sino na ito? Ti asawak, Lolo. Ay, susapo ya. Ayan na masama kay ko, ala. Iba'y naglaban dito karayan. Kans nga po to saan may mapasang pa ni Song may ko sinoon kat kastoy matan tinadatgak. Ay, naglupit matatakin na namin. Kung sa balisang nga dito nga, Ansel. Ay, lalala. Umigas mga bam. Ay, bahawa mo sa karutin din pa nagparayat. Baawa ay bak na kiti barangay opisyal kada dumapay ka tao. Di kiti pulis. Tapos may matangan din pasama. Nabatiak nga rod Manong Nemy. Nga nangururay no si sinuman di kiti dumteng. Arara ko pekta sawak. Lady Beth, dapat kami nga sanak nga pinati. Isang ka mapapan dito karayan no awan ti kaduam. Kami nga pinanawan lang kaligit ti kakaduam nga nadalon mo.
Aping impalubos na kag may sanga. Aping kami nga sanga siya tinangayuan iti anak na taninanang kumatimay naglaba. Aping isang mulangin nga inyure kini aling mo. Aping saan na kay inyure tap na mabantayan ka kauma. Nakaad-ado Manong Nemy nga saludsud no apay. Ngimure nga tanuan niya tararamidak Manong Nemy saan kun nga may babawi pa'y. Tinabasama. Kanaidan di magpatinggaan ti biyag ti asawak. Imayan Manong Nemy di bumang ranggay, di kiti pulis, di ambulansya, di taray damat lahing di ospital, ti asawak naman payawanan ti angis na. Kat dito'y Manong Nemy, ngayon panagnak na, pabayan ka na kiti nangaksamin kang kuwana. Nga naramas ti asawak. Kaya si kason Manong Nemy di punarariya ti bangkay na, kaya dan nga nakamansayan. Diyak pala masurutan ti aramid ko. Diyak pa yun mangan. Di pa papilit na ti taraon kandanom. Nadaklata Manong Nemy ti sibay. Di kaslamat maturog lahing. Nga ledibet. Ngasto na mo ti sangit Manong Nemy ni Mutya kaslam muna. Nga awan ti nana. Kabayatan nga ni ipag kong Rosalie Manong Nemy ti mga asikaso ko. Iti anak mi. Ilikado na kitirumpeng ko mga matay dito'y lubong apay nga ti asawak. Apay nga ti asawak, apay nga ti asawak. Pay, ti ina ni mo siya apay nga iso. Manong Nemy, dimteng di kiti pulis. Kat inimbestikartak. Emil, sir, ala, magipagladingit kami. Ala, mo ning unang rigrik na enti amin. Awatim ti kinapudno, kastoy talaga. Ti pagtungpalan enti asawam. Ngim apay kastoy nga wagas, sir. Huwag nga rod. Ato na kiti wagas iti panakaipulang ti bangkay. Panakaipulang ti bangkay. Panakaipulang ti biyag ti may nga tao. At na kita glasat iti ulpit. At damat na kita kapya nga pungusay. Nga magsatan ti angas. Rumbeng lahing agbayad di kiti naskin nga agbayad, sir. So nga nadda kami tapos na kasita katrugyan min tag-imbestigar. Adon di kiti inimbestigar min. Kita kami nagsaludsud no adda nakakita iti napasama. No adda di kiti kinaduwa ni Lady Beth nga asawam. Kabayatan nga dimteng ti sesyon naman nga nangramas kang kuwana. Awan na pulos. Awan ti sabaling akin arami dito dito sir na saan nga ni Ansel. At pamanagnek mo. Nangipang tayo suna sir. Hindi pa ilang ipang ta. Doon kami di nga nangaram kang kuwana. Kahit gabot na siya tinaklon ni Lady Beth. Impang ta na nangipang tabis mo. Hanggang saan na ka mang namnama. Nagdalinid ka kukwak ni Lady Beth. Ore ka no nag-asawa kami na. Saan to nga sumarteng? Aging gana di may patungpal ti panggip na. Saan ka di sir nga nakalawlawag na ita ka pamalignek? Sa pulin nyo sir. Kimagan nyo. May balon nyo. Palungsot yun, ipagbalutan na yung Ansel. No babayin lang yung tipangta, saan nga umariret ang ebidensya? Tapno, may aramid, may release, maparukatan ti warrant of arrest kontra keng kuwana. So nga, kasabunan ti, adda ko agsaksi. Dapat siya nyo ko, adda makaiturid nga agsaksi. Irin to tamuyo, sir, nga nabilag da. Adda mamalinda. Adda influensyada. Baka da kayo, sir. May influensyahin kayo pa eh. Ay, samat ka na. Ari ka tagsawa ti kasta. Ang mga nusikat itiluwa mo ha, Emil? Amok, sir. Na talaga nga dakis hindi manghusga. Agi tudo, agi pabasol. Nga madulot kasta mapaspasama kakrimen. Nga dito taga po na no apeng nga doon kiti maturog nga kaso. Gabuta, awan ti amoming obraen. Nga da kaming autoridad, kasta.
kanunungan mi tagar aramin ti kariban kasta. Sir, awan ti baga kasta. Ngam kasta ti turungan ti saritaan. Emil. Sir, aramidin nyo kung matibagrebengan nyo. Tiluwin nyo, kanibestigarin nyo nansel. Mabalim ming imbitaran nga pagsaludsudan. Ang sa amin nga basta mga mabaling nga maparokadan ti warrant umares. No awan, iti nananahay nga ebidensya. Maawatan kayo, sir. Nga mga pagdanagan talaga imbitaran mi sa headquarters. Kaya pagsaludsudan mi. Imposible nga aminan na, sir. Hanang aminan, paglibagan na siyempre. Tiaramide Emil, palbasam ti tabon ti asawam. Samon to, sa pulen no sino ti posible nga kinaduan na iti day tangal daw. Kadalukuyo mi da nga agsaksi. No nakita na, nga dimting ni Ansel iti karayan, kit inulod-ulod na wano, binagkat na ti asawang nga impantikaladaan. No adda, maysa, uno dua, talo, nga mga panagnek, nga kastat na pasama. Pawanti ka po na sa amin tumit lang ha. Kemaganda ta nga Ansel. Alawan sir, arami dagdada. Kada tumit ti makunak. No, awan ti maalak ka bidensya. Siyak mismo ti mang papatay ka ni Ansel. Hindi may tabunan ti bangkay Manong Nemy ti asawa. Dito manen Manong Nemy nga naibuwang. Dagiti agkakapait nga luluwa manipod kanya. Dagiti sangit ken sa ibek. Manugog Manong Nemy nga mangwagwag iti barukong. Nasakit ken nasaem nakasaksakit Manong Nemy ti mapukhawan iti patpatig-unay. Nangrunay di ubaek di mutya Manong Nemy nga nakatakdera kiti sa kaanan ti talem ti asawa nga kastoon iti sangit. Gusto na nalat. Nakapimpiman kamit. Pinto na danakem mo sa pulam no sesino ti inam. Ladawan tulaingen ti maipakita ken ka. Vision tulaingen ti maipabuyaken ka. Mutya. Awan ti pagdanaga manak. Sangkan to nga baybayan. Sangkan to nga baybayan anak ko. Lady Beth. Nasikit man daytoy nga papanaw mo. Nga mahuhan ti maramidan mi no di mangawat ti kinapod no. Ipat-patig ka. Ipat-patig na ka. Kinitibis mo nga sa kaanan ti tanan mo. Ikarik. Sa anak to nga sumardeng. Aging gangadyak maipayan ti ustisya ti papatay mo. No bihag tinutang da, bihag met laing ti pagbayad da. Ngam dayta nga pangtak Manong Nemy kadado dagiti saan nga mangkanunong kanya. Bagbagandak dagiti katugangak kastamot ten dagiti ganak kanya. Ay Emil, saan mo nga isaad ka dagiti imam? Iti pa nakaitad ti ustisya. Iti papatay. Pa nakarames kay papatay ti asawa. Tas yun ang kumaratatang. Kaya na nagiti otoridad. Ngayon niya tararamidan nagiti otoridad. Awan, ti maalan na pamaniknik. Di ba, imbaga kang kayo din ni Sargento nga, agsapul ka, alokuyam nagiti tao nga, posible nga kinaduwa ti asawam. Kinaduwa na idi. Kinaduwa na nga naglaba. Kinasarita kidandata. Ngimawan di amoda. Talagang agbuteng ka. Tasan da kaya ti mera manamat ni dahil nga rutiga po na no apay ka nagiti imak. Nga tuntunag ti ustisya ti mapatay ti asawa. Ay maan nga ti mapasama kang kakaspagarigan. Alaman. May balod ka. Mapanawam, mabaybayam ti anak mo. Hangabali. Basta maipayag ti ustisya ti papatay ka ba nakaramis ti asawa. E kaya sino pa nga rot pangaywan, pangimatsyam, kinimutya. Mado kayo. Ada ni Lola na. Ada ni ipagrosali. Na isuitay tayo mga sasikaso ken kuana.
Sunti pa nakainana. Ito man. Di awate mo ti kinabunot orayam nga mabalimunton nga asawain ni ipag mo. Tatang? Kasta ti mga nga mermer suno sayang guseng ni tatao. Tatang? Kit mo posible kasta. Nga gapo na awanin ni Lady Beth. Kaya damat ni Rosalie. Kahit nananay tumat ng nga balasang ni Rosalie. Balasang pekit din. Yore mo lang ag 18 no ag 20 at no mabalim mo tumat nga kasama. Mababali siguro nga dahito tinaiurit nga kasat anak ko. Gabotasan kayo nagpaot kini Lady Beth. Nagdan na dito lubong. Baka ni Rosalie iti na ikari nga isot mangituloy ti akem ti asawam. Hindi mo ka di kaya. Tatang awan day tayo ti panunot ko. Gabot ti agar-ari ti panunot mo kiti panagibales mo. Rumeng una neta. Ay susapo ya. Denggenak Emil, denggenak kami. Italak mo kiniapod Diyos ti panagibalas. Tanda kiniapod Diyos. Tilay nga apod Diyos ti ayan ti panagibalas. Awan di sa bali nga ramidem no, sa mga sikaso ka nagtitrabaho mo ti talon. Mangged, pumatawad iti kwarta tapno pangbiag mo iti anak mo. Ada maurnong tapno ni kasta para iti naranya ka masagbayan na. Ada maurnong para iti panangin kasar mong tumeten kini Rosalie. Ni ipag agbalin meten nga asawa. Ngam tahalat nga mapukaw Manong Nemy ti panggip ko nga gibalas. Ngam kasano? Anya taramidat. Mabangko ka dira uten, ti balay, daan set. Manong Nemy damod lang pa nagamak ko. Tama nga ng peso no siyak, no saan nga siyak. Ti pumatay, makapapatay, baka no siyak, ti mapapatay da. Tiyak pa kayo, ti matay Manong. Nga, so nga liklik ak mat Manong Nemy ti posible nga pa nagsabat ti dalan mi kini Ansel. Kaya nung kasta Manong Nemy nga mapanak iti taltalon Rosalie. Ay, Manong, gananos ka? Alam Manong, orasan mong ibagang gananos sak. Asak timaka mo nga mga sikaso kini Mutya. Dandanin ti birthday na. Ison tumatan ti panakabubunyag na. Ano si bibiyag ko mga palangitan ni Manang. Huwag nga ron. Ngimala. Kastala ti biyag. Manong, saan mo ko mga iba't patuloy ti panagibalas mo? Awatan tente kinapod no. Saan nga tultuloy nga na kayo kini Manang. Mahalakan ti saba. Ay, saan ko mga rumbeng ibagat na mahalakan ti sa bali. Yan no mga alak tuman sa bali. Namlamahay na Rosalie. Saan kuntun ng isap sa bali? Ala ni Manong. Manong Nemy adre di aldaw nga madamak nga as-asaen ti talunasan uno balla daw kuman. Nagitanak ni tatang, "Hoy, Emil, ilumanin ulit-ulit ang as-asaen at talunasan mo." Ni tatang, "Ano problema yo kumaya kita mapanak sa digital talon. Ang ti problema kita. Awan pagnaak, awan at madamada nga aramiden, wano tartarminanin ti kalsada, baka barangay road, nagpatalon. Napilitan na manglikaw ka." Uwan manglikaw ak tatang. Kat magnaak ti paraangan da Ansel. Ay susapo ya. Aris, haka lang arot mapanay. Siya akong ti mapan. Tatang man, pagdanagan nyo. Ba't sa bali pagnaak? No saan nga ti paraangan da Ansel? Kasta nga rod tinapasamak Manong Nemy. Wen. Edi adakon Manong Nemy iti mismo nga paraangan da iti batog ti balay da. Ada nagtimag kanya. Emil! Ni Ansel.
At iti may kaduha kat sa aran ti balayda. Iti balkon. Kumusta? Ha? Ti demonyo. Ana, abay nakatoy. Abay pag nakatiro bayan mi. Awon sa bali yung pagnak. Kabuta madamada nga. Sa samsamin doon ti kalsada ng panjitalon. Nakaimimas di asawam. Animal ka! Tumsay ka ta! Tapapatayin ka! Ana! Ana't pampapatay mo kanyak? Dito'y talunasan! Kaasasak! Impakitak mano. Urayan na, pare! Urayan na! Timsahag, bimabangag pa'y sumano. Kadimasadig kanyak. May salangin nga metro Manong Nemy ta nagbaitan mo. Diyos ko, isalakan dak. Nakunak tinakim ko Manong Nemy ta nakita nga da nakasabukil kang kuha nga paltog. Ket idi asutin ng ti paltog ka 45 na Manong Nemy sakbay Manong Nemy nga nakalbit na daytan. Papatayin ka! Manong Nemy titingid na ti sinigpat ko. Tipungtot ko Manong Nemy ken gapo ti kinatadem ti talunasak. Dandanin na ipungsay ti ulo na Manong Nemy. Hoy, lapapatay ko ni Ansel. Nagbalin na ka kriminal. Nagsakarak. Naikakot ti justisya, di mapatay ti asawang. Napapatay ko ni Ansel. Uwain Manong Nemy, diya ka muno apay nga nagpagpagaka. Si Moko akmadlahan ka naging pulis Manong, kapit kastoy nga naramid ko. Nagbababawi ak manyapay nga rod kat napapatay ko ni Ansel. Kasta mo na Manong Nemy ti sangit ni Rosalie. Apay nga naramid mo Manong, apay nga naramid mo. Kaya di mo kumbiktaran akon Manong Nemy. Imagak kadagidaganak kaniyak. Nga mawaya-wayanak tumatlaing. Agsing-sing pa itakitiw nagtipagpaludan. Kat kinasaritak ni Rosalie. Rosalie, Manong, saan mo baybayan ni Mutya? Saan mo nga nauray, di ba nag-birthday na? Di ba nakabubunyag na? Saan mo baybayan ti anak ko? Uwan Manong, saan kong baybayan? Urorayam mi, di pa nakawayawayam. Agsingsingpet ka kuma. Tapno, ababalaeng nga ikaharom ti basol mo. Agsingsingpet ka. Inaramid ko nga ron ti nagsingsingpet Manong Nemy iti uneg ti pagbaludan. Alis to nga naglabas ti panawen Manong Nemy maysa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ket maysa 10 ket 2 3 4 5 10 ket 5 Manong Nemy nga tawen iti kaadak iti uneg ti pagbaludan. Kredit na mawaya-waya anak Manong Nemy. Iti balay ti sinangpetak datatang kininanang napigsada pay lang. Lukas takit na waya-wayan kan. Wandan, isa din tayo ni Mutya. Kadatan siya. Itayan da Rosalie. Ni Rosalie ngay, hanga nagas-asawa. Ay saan? Inururay na ka. Iti mapanak Manong Nemy. Iti ayanda. Rosalie Agyamankami. 15 years. Kat manutawon mon. Inururay ka Manong. Inururay na ka ni Mutya. Ay, di kita ni Mutya ho. Nagapot yung eskwela. Basta nga balasang 4th year nan. Nakapimpintas. Kas kinibay di Manang. Kaya napimpintas ka. Kanong. Mutya anak. Mutya. At ni tatang mo. Tatang. Uwan anak. Nawaya-wayaan ako. Saan kan nga panahon? Tatang. Agaman anak. Tapi natganmit lang na abot just araraw ko nga makawaya-waya kan makaruwar kan kadagdadan natayon kada Mama Rosalie. Mama tawag mo keng kuana. Uwin, isan di pa nakainak. Kat da kayo to na agasawa. Papa, kat kasta nga rod tinapasamak iti may samanin nga aldaw Manong Nemy nga napatit ti kampana iti simbaan mi dito'y balok.
Dito may kaduwa nga panakiasawak Manong Nemy no idi ket ni Lady Beth ita ket ni Rosalie. Buwan Manong Nemy may kaduwa nga inak panagkasar. Na idi Manong Nemy ket awampay tinagyan ti tiyan ni Lady Beth. Lady Beth ngamita si bibiyag ket balasangan ni Mucha. Dimdeng nga rod ti Rabi Manong Nemy ket kasla idi nga nagmaris rusas. Dayta nga Rabi ket nabusik ka iti asog ka na reng-eng dayta nga sila. Ket gapo Manong Nemy ta talaga nga mabalimpay lang aganak ni Rosalie tamanulat taon na 38. Kaya tamatan Manong Nemy. Nadaan kami Manong Nemy ti duwa nga anak nga kakabsat ni Mucha. Ni Emil Jr. kastamatan ka ni Angel. Napigsabay lang nagkatugangak Manong. Kastamatan nagdaganak ka niya. Ay napigsa kami man iti asawa ka ni Rosalie. Dito siguro talaga tinaikari a plano ni Apong Diyos ka dapat. Maminduwag nga gasawa. Tikabsat ko, wano kaipag ko, Manong Nemy tinagbali nga may kadua nga asawa nga isu tiniriingan ni Mucha nga ina. Awanin ti sa bulag pa kani Apo Diyos kat tagyamyaman ak ulaunay kan kuana kat sabi ko mata itultuloy na ti padang trabay na kada kami kat sabi ko matawan to di dumdumteng nga didig kada ti biyan. Dito yung ti pagkasarita ak Manong kadagyaman ak launay kani kumpadre amante pagaragan. Ito panangi surat na kalpasan ngayon nakin salaysay kan kuana kadagyaman ak lamat iti alaing mo nga nangibasa kat sabi ko ma dadamat na ibatik nga ada liliwakan pagsarmingan di biyag karigiti pada kalimngeg ken nagbuya. Tuy nga rodagyaman nga pagayam mo Emil iti Badok Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni amante pagaragan iti Mabusag Badok Ilocos Norte. Thank you ken ka pagayam kong Emil and thank you mat ken ko kumpadre amante. Thank you ka nagiti amin nga nagdengeg ken nagbuya. Tuyan ti pagayam niyo ni Manong Nemy Ruiz. Mangibat-batin tinembag nga oras kada kay aming asapada. Babay na po.